prodaješ povodno. 6 godina nakon svirepog ubistva za Ksenijom tuguju ne samo njeni najbliži. Pripadnici estrade nisu danas posetili parcelu 65 na Novom groblju. Očekivano, to su učinili njena majka Ljubica, polusestra Mija i bliski porodični prijatelji. Ipak nisu svi pevači zaboravili pop princezu. Zavoli me sad kada me gubi. O druženju sa Pajčinovom prvi put progovorila je nekadašnja članica grupe TAP 011 Ivana Peters. Upoznali smo se kada je ona imala 14 godina, a ja sam imala 19, ja mislim, godina. Ona je 7, ti si 4. Tako nešto, da. I tada sam ja bila u grupi Who is the Best i mi smo tada imali ideju, pošto smo svi nastupali u Tački i Beat Street i Green Cool Pass i nekadašnji Sunshine i svi smo se u Tački skupljali. A ona je bila izdvajala sa svojom lepotom i igrala je fenomenalno. I onda smo mi nju upecali kao da igramo svi zajedno. I onda smo kod nje kući vežbali koreografiju. Druženje sa Ksenijom ostalo joj je u najlepšem sećanju. Bila je neobična i bila je jedinstvena. Mislim, to se retko kad takve osobe rađaju da budu baš specifične neki. Bila je čak i teška na momente, ali to je ona, mislim, to njoj se sve moglo oprostiti. Činjenicu da Ksenije više nije među živima, Ivana ne može da prihvati. Ne mogu za neke ljude da verujem, kao što je Toše, kao što je ona. Kseniju je 16. marta 2010. ubio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda. Maneken kojeg je proslavila ulogom u spotu za pesmu Veštica, potom je izvršio samoubistvo. Tragedija se dogodila u Ksenijinom stanu na Voždovcu.